Vos sodes ovellas negras. Considerades vos ovellas negras na vosa familia? Ou conocedes a alguén que se considera ovella negra? Por que consideramos a xente ovella negra? Por que é algo malo e non algo bo? Eu non o considero tan malo. Eu chamarello o rebeldillo aí da familia, o cu inquieto. Tiran pa as artes, normalmente. Pa as artes, pa a música. Como Sí. que van así torcidos de lado. Van torcidos. Cando queremos entenden de enderezar. política tenden á esquerda, non á dereita. Sí, suelen ser Que así, cousas, sí. non? Ten a vida. Pero no, eu non me considero tan ovella negra. A ver, era o que, bueno, o discorde, pero non... É que ovella negra casi que... Hai dúas formas de velo. Positivamente, é dicir, eres como o discorde da familia, pero todo guai, ou o que ten problemas ca familia e desaparece. Porque o outro día vin un vídeo bastante interesante que dicía que nunha familia desestructurada, Sí. a ovella negra é o que está cordia ou que está cordo. E claro, para os demais, o discordante é o que non ten problemas. Claro, pero es que todo depende da perspectiva que, Claro. es Totalmente.